Welcome to the channel that matters the most, the channel that matters to watch, the only channel. In the video one Vito Ra Majojo, and then I was advised to delete it, and then a fellow YouTuber said I must analyze this song, and then but not Manyangats, by the way, just to make that one clear. Yeah, and then okay, I'll do it. So ndatlanga risimu leswi loko video leyi strike yi nga strike weli content yi ta ka ni nga yiveli ku yi vuyisa yi ta va yi strike wela risimu leri mavo which I believe good everyone has a freedom of speech and analyze risimu and give opinion pieces on risimu. I don't think she dangerous. I did it multiple times come tinsimu ta Juwan and I never got struck. I did it come Genge Endla, and I put my views and I mentioned names and I never got struck. So I'm going to say it when Siki never said that the Roman. If I'm not with a Chavi CMC, you don't matter how much of people come as well. And you're not buying a Chavi CMC. Come on, fight this story as a corner. What I want to do, I want to do, man. Lago Solly Makamu, Jalankari, Higubuenda, Minaukarani. Vito Ra Majojo. So ka Vito Ra Majojo na tambyela this a ku na xixa nyuwani lexi a hi fanele hi vulavula hi xo mara because it's a song leyi vonaka ku ya trenda nyana a hi vulavuleni hi yona. Vito Ra Majojo ngoma leyi it's an appreciation song. Loko ni ta ni xi teka xa ka Genge Endla it's like it's an appreciation song but it throws some shots to specific people. Ku ni vulavula Xitsonga ni ta vulavula loko swi rhandza hi mehe a ni ku byeli ku hanya njhani ka vutomi bya wena. Some advice I do take mara ta ku ni vulavula ririmi rihi hayi ni karhele because swa ni tsandza and I can't be addressing one thing over and over. So and ka Genge Endla Solly Makamu made a deliberate action ya ku repeat Vito Ra Xilondamali to show that he did not forget anyone, right? So even people whom we think they are very close angava chelang, because for example vofana Chavi, that's why angamu chelang even though we see them very close, they were close before. I want to focus this song specifically on Chavi CMC munhu wa mina nga accept ka Facebook because me nte what tanku. So loko ta cheka risimu leri it's an appreciation song era ku cancer Solly Makamu cancer, like if a ku ri mehe a ni ta ku mbongeni na cancer ku va u ni pfunini kusukela ka kusukela high school ku ta fika laha ni nga kona namuntlha na cancer. However mbongeni a nga fanelanga a ni byela ku mina u ngi cancer ku ni ngi cancer njhani na. I want us to speak, or me speaking and you listening. So va fambi va nga kumangi nchumu a va swi lavi ku tsundzuxiwa. If Chavi usuka ka Mafenya Brothers kumbe ka group ya Solly Makamu a nga kumangi nchumu, then it means Chavi is a self-made person. La anga ko Chavi u lo ti endlela a nga need influence ya Solly Makamu to be where he is today. Why am I saying this? Loko munhu a suke ka we a nga kumangi nchumu a nga pfumelangi ku tsundzuxiwa, it means i tekile decision that wrong a nga endli swilo swa right. So in an essence, with regards to that part, you can say this song is not directed to Chavi, because if Chavi fama nga kumangi nchumu and ava swi lava ku tsundzuxiwa, it means a nga na influence ka Chavi i lo ti endlela swilo leswi a nga na swona. So you must not claim Chavi's success. Even if a ri na influence, no one is supposed to claim someone's successes. I hope you are right for that. Number 2,
a swi bohi munhu hi n'wi tsala ka matimu ya hina. Why am I saying this? Because u tsala hi loko swilo swi boha. Solly Makamu appreciates each and every person loyi a tirhaka na yena. Ma twisisa? And leswi a nga swi endla a nga byelangi hi munhu ku famba khensa xilondza mali. Famba khensa va ri mani loyi wa swi lebani hlulani. Like appreciate this. A nga byelangi hi munhu. He waited for the right time and speak about it and appreciate them. Un'wana na un'wana munhu i ta n'wi khensa hi nkarhi lowu a vonaka swi fit ku a n'wi khensa. So he must not feel like he's so entitled to some other people's successes. So hi matwisiselo ya mehe a swi make sense ku he feels like he's so entitled to Chavi's successes, because if va fambe va nga kumangi nchumu a va swi lavi ku tsundzuxiwa. So loko va nga swi lavi ku tsundzuxiwa, it means they're not doing well today because they didn't take his advices. So if Chavi left my fellow brothers and he is where he is today, it means he was right in not taking his advices. I hope you are right, Kolam. So Chavi was right in not taking his advices if it's going to come. So anga vula marito ya ku mi endle hi mina. Loko endla why actors were fired in my fellow brothers, it means he right. After ni va endle leswi ni nga va endla xiswona, ni nga va endlisa xiswona, ni nga leswi ni nga va after ni va fikisela va nga fika kona, se va ni endla ku va tlharihile ku ntlula. Right? When you listen to that part alone, he's claiming ku yena I endle vanhu lava, in a sense of I built you from the scratch. Look, and look, renovate and come over hands on and build and I molded you. So imagine say mem, yes, one I'm 7 no Africa I'm 7 iva alava that thing leswi nga ta n'wi teka xi n'wi yisa ka level yin'wana, hambi hi mutsipe ku tikuma fika la nga fika kona I pfune hi vanhu vo karhi. Munhu I endla hi xikwembu. So no one is entitled to that person. A swi kona swa ku ni endle hi Solly Makamu, hambi hi Majojo na Boza va endlangi hi Solly Makamu, va endle hi xikwembu. Na ye Solly Makamu ku va a va endle leswi va nga xiswona, a va nyika platform, a va nyika ti-resources ku va endla leswi va endlaka hi swona, na ye I rhume hi xikwembu. Whether swi lava hi yena, mara it's that thing munhu a kota ku nyika ne a ngo nyika from the that thing is within you. You do it out of your heart. A wu lerisiwi u endla ku va u swi rhandzini. In conclusion, risimu ra Vito Ra Majojo a va vuli Chavi. If you will like Chavi in his mind, then it's not on. Ka explanation ya gang ya ndla area loko o endla risimu a bifa munhu u handla swi twa okay ni bifa munhu nkarhi wa stop. So I have a belief there was someone he was talking to. But in conclusion, as I said, that song was made for us to make noise about it. He knows his market behaves like this. When they hear this type of content, they start catching, they start reacting, and that pushes the album to go further and further. Me, subscriber.